Ngibingelele ngine nginamkelana kwabathandi bomculo amaskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi bebafowethu ke iya trend lapha na ke einkundleni zokuxhumana ke ivideo ezingane ke ezo4 ezithuka yena ke ukhuzani ngabe yonke ke inhlamba ke uhlobo lwazo ke idlamba ngokulandelana kwazo ke ekhona ke lapha ke emhlabeni uma ke ufuna ukuyizwela ke le video ezingane zibithuka ke zimqokofula ke yena ke ukhuzani ke umfoka mpongose ngokuthi ke kungani ke enqamle ke unyaka kukhona ke ingoma ke okuthiwa ke iParis yakhe ke umthandeni ke okuyiyona ke engabe ke iyona ke ehlukanise ke wona ke ka 2023 siyabona ke unyaka ka 2024 uzoyizwela ke nazi ke ingane zimthuka ngempela ke yena ke ukhuzani ke umfoka mpongose kodwa ke ukhuzani ke ubesesho ukuthi ke lezi ingane bengeke ke zimthuke zisuke nje zimthuke zingathunyi ke umoto washo ke ukuthi khona ke umuntu omdala ke oyiphusha lapha ngemuva ukuthi ke zenze yona lento ukuthi zithuke ukhuzani lapha naye ku social media wabe sesifaka ke nesithombe ke sika mama ke omdala wazo ke ukuthi ke uyena lo othumele izingane ukuba ke zimthuke lapha na ke kuona ke uTikTok einkundleni zokuxhumana nansi ke ivideo ke bese sozwa lapha na ke ezansi ku comment section uvo lwakho mbukeli ukuthi ngabe luthini ke olwakho uvo njengoba ke lezi ingane zimthuke kangaka ke yena ke ukhuzani njengoba ke ehlukanise wona unyaka bezingako ke mbukeli ebengulethe yona namhlanje siyabonga yena khuzani uyasidakelwa wena fuseke ihlama hambofa eluthuvi la ayivotela wena hawu hambofa phakathi lo uyathakatha futhi wena hawu usijwayela kabi ufile hawu Paris engabe winile hayi wena uvotela uthuvi hawu hamba oxuba qala basuyayeka la ukukhuluma lesicaka lesi segarage hawu ufuseke Ngidine yini ngempela? asijwayela lona ngazi ukuthi iphesheni wenwani hawu onthiwa iParis umuntu esipha hawu uyasijwayela hawu azimjolo umnuka ntoyi hawu hamba ofa didi lenja idile